Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ke Sarkar Jela bepek ya katanat PHE ba Renington lingdok tangkar ulapan pawe ke jingkeman babun kisnong hak hapsor ki baklem la banyo lang naga Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kin sayaw naga scheme Jal Jeevan Mission jong ke Sarkar Pedeng. Haba pentip ya kani ba Renington ulong bagi kisnong hak hapsor kum kamaulai mauyong ke baklem rong haga JSWSS Phase 3 mentag larung Banyo naga scheme JJM hakabag state level scheme sanctioning committee kladep ban minjur ya kade bat kebasa menta satang ban pinbiang ya kikot kisla ke JMM kan kentup lang ya mauyong rem ke mauyong japung thlong bat kibenta jong ke maulai nong kwar kumman pen kenma UMDC ke maulai uba te borlang pathau lem mat kinong kit kam shnong jong kite gishnong glalet kerpat yu menteri rangba konrat sangma ban kentup ya kini gishnong apo ke JJM Nomar kini kisnong kimat shishay ke jingkar do UMDC ke maulai lem bat kinong kit kamsnong klay kendu ru yo menteri ke tanat PHE ba Renington lingdo ban pensngau ya kini ke juk kamat ke JJM ke scheme jo ke Sarkar Pedeng ke baga jing temu kalong ban ai syaman lagi tliu yeng kamtam hanong kendong bat kisnong hak hapsor pun kila cover on the phase 3 ke cetri kerang yach jadi cuma pi kalau kemoyong supaya kebak ship cover phase 3 tinggal layok pendek dak kecil dan dari kini dia pun kalau cover phase 3 dari ki bentah ke bom cover kini ke skim ru ngela la ban manage naka JJM mentah kum kemoyong hak bakam cover kini tinggal yok pendek ke SLSSC last ke bakisong last la dak clear ya kini ke skim ini proposal ya ke bagian don mentah di pembek kot biaslah bat ke ministry ya kapa ni kerman ba very soon ini yo ban clear ini ba khoi bat ban yo train ini ki badang bompat yo bompat cover ka ni ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 ini yo ban dena ka jije uba Renington ulai thu baga jingmang pisa na JJM ya kita gisnang kan poi kumbasis pa klur tingka bat nagaliang katanat PHE kadang penbiang ikot kisla namar katanat Jal Shakti kakham perkhing bat kapha ban otno iki katto katni jing don kam sakli nomor la orang iki ba around ki 6 crore tamduna malakan don nomor kadang ya pinjak kot nesla dang ya pha don ka nakaling ka ministry kadang pha bat penduna ban ot ikatto kan item ka balong markan ministry ka restricted da di bernung within 2 lakh rupees per household Jadi kita kiki di padang hap dan kemudian lagi teman dengan 6 lakh orang tiga eksak mau tanpa kerja amount kita kalau ya jam ni 100 crore tam meduna. Show ba Renington ulai thu banalor ke scheme Jal Jeevan Mission kadon ru ke scheme na ka Sarkar Jela ka ba ar phausaw klo tingka banai sarkari lani public tab hamawyong japung hinrei kadon kattu katni jing namar kan warlang ke scheme ka bakam he kum ke Jal Jeevan Mission kum taw loong baladami jing bantrai lang boro artli haban no ke scheme ke baret Kita ke JJM bro kadon ke scheme ke bala sanction ke ar sokro ke bari ke state scheme bani ban dokumen ban kan bhai ke tu ka mauyong japung water supply scheme ti idang don ha ka ji perkre ke tu ban le tendar ban penbiang ke kambro dan in the meantime pada kadon proposal de ban ra ke nang tai na sile ka kani ka ke bahaya ke badai na taki household connection kani ke ba absorb crore ke ba bila sanction na state scheme ke de betang nam tak public ta te ngirang don ke jing ya penbet minta lada come down problem technically ngin driver artri scheme hande lada kadon problem technically ya ke bangi haban close ko ke scheme tingi haban close ke scheme ke bare tingi nan pek minta ya kata technically la ngila na menteri berat nama bayi kiju ke ya kaju ke area ialah Pak Proposal Menteri dari JJM. In case kadon technical problem dan ni haban close ke barat intray ke bahaya. Tehendai ada come down ke technical problem. Intray berasan jengi dengan kuat menteri penstet ya kena ke moyong. Tehendai lagi yok nak rekawai berke pakam he kalau ban poi ke bagian hak sengai itu ke barat.